Reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rwa General Mwaku ndetse n'imyigaragambyo imaze iminsi mu mujyi wa Uvira. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yagiriye uruzinduko muri uyu mujyi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'umujyi wa kabiri muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone akaba ari wo mujyi ubu mukuru FARDC ifiteho uburenganzira nyuma yaho umujyi wa Bukavu ufashwe n'abarwanyi ba M23. Amakuru ahari rero atugezeho nuko uyu mujenerali yagezeyo byagenze bitereka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Lieutenant General Jules Banza Mwirambwe yakoze uruzinduko rw'akazi kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Nzeri 2025 mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Akigera ku biro bikuru by'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sukolade muri Kivu y'Amajyepfo yakiriwe na General de Brigade Evariste Mwehu Lumbu uyobora urwo rwego. Nyuma yaho umuyobozi mukuru w'ingabo yayoboye inama y'ubuyobozi yahuje abasirikare bakuru ba 33e Region Militaire hamwe n'abo mu rwego rwa gisirikare rukorera muri ako gace. Muri iyo nama umugaba mukuru yashimangiye ingingo eshatu z'ingenzi zigomba kuranga ingabo ziri ku rugamba nk'uko byatangajwe mu nyandiko yasohotse k'urwo ruzinduko. Yavuze ko ari discipline ya gisirikare, ubudahemuka ku gihugu n'isubizwaho ry'ububasha bwa leta mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu mujyi wa Uvira no mu bice biwegereye. Nyuma y'inama Lieutenant General Banza Mwirambwe yakomereje uruzinduko mu bitaro bikuru bya Murongwe hanyuma no mu bitaro bya gisirikare bya Kimanga aho yasuraga abasirikare barwaye n'abakomerekeye ku rugamba. Muri urwo ruzinduko kandi yafashe umwanzuro wo gusukura ibitaro aho yategetse ko urusengero rwari rwubatswe mu nkengero z'ibitaro bya gisirikare rukurwaho kuko rwabangamiraga abarwayi kandi rutari rwubahirije amabwiriza yose akenewe. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya Sokolade mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan, uruzinduko rugamije kongera imbaraga no gukomeza umutima w'ingabo cyangwa kubasubiza ingufu. Yibukije ko uruzinduko rw'umugaba mukuru wa FARDC rugamije gushimangira ubushake bwo gushyigikira abasirikare bari mu bikorwa byo kurwanya igitero cy'imitwe y'iterabwoba nk'uko bayita ngo ya M23 AFC n'abafatanyabikorwa bayo batwirwaneho Gumino na Red Tabara bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babitangaje. Ngira ngo murabizi neza ko harimo ibinyoma byinshi cyane cyane ko Red Tabara yifatanyije n'abamayimayi mu kwica abanyamurenge nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, ndetse n'abarundi bakaba nabo bari mu bakomeje kugaba ibitero ku banyamurenge bo muri Minembwe na Fizi. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane. Uru ruzinduko rukaba rubaye nyuma y'urupfu rwa General Mwaku wari uyoboye ingabo muri Uvira wapfuye. Nk'uko reka tugaruke ku bijyanye n'uru rupfu. Urupfu rw'uyu musirikare rwaratunguranye. Amakuru avuga ko yafashwe ubwo yari yagiye gusura abantu bamaze iminsi. Ubusanzwe uyu musirikare mbere yuko tumuvugaho, igisirikare cya Kongo cyemeje urupfu rwe yitwa General Mwaku Mbuluku Daniel wari uyoboye ingabo mu mujyi wa Uvira. Nk'uko twari tubitangiye tubivuga rero, urupfu rw'uyu musirikare rwaratunguranye. Amakuru avuga ko yafashwe ubwo yari yagiye gusura abantu bamaze iminsi barakomerekejwe n'amasasu yarashwe mu gukozanyaho hagati ya FARDC na Wazalendo muri uriya mujyi wa Uvira mu myigaragambyo imaze igihe yo kwamagana General Olivier Gasita. Itangazo ry'igisirikare cya Kongo rivuga ko General Mwaku Mbuluku Daniel wayoboraga ingabo za Region ya 33 yafashwe bitunguranye n'indwara ari mu kazi, nyuma ahita apfira ku bitaro bya Uvira aho yari yajyanwe byihutirwa.
urupfu rwe rwabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Nzeri 2025. Igisirikare cya Kongo kivuga ko umurambo we uzajyanwa i Kinshasa kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro. Hashize igihe agace uyu mugabo yayoboraga karimo ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'abasirikare na Wazalendo, imitwe y'abasivile yahawe intwaro na Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo ifashe ingabo ku rugamba. Impande zombi FARDC na Wazalendo bari bamaze igihe bashyamirana, buri ruhande rushaka kugenzura umupaka wa Kavimvira, ariko byaje kudogera ubwo Perezida Felix Tshisekedi yoherezaga General Gasita Olivier ngo ajye ku muyobozi w'ingabo wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Wazalendo rero bagaragaje ko batamushaka ndetse hatangira imyigaragambyo no gushyamirana hagati yabo basirikare ba FARDC. Ngira ngo rero murabyiyumvira bijyanye na General Mwaku witabye Imana ndetse n'iby'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waje mu ruzinduko muri Uvira. Andi makuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twakwita ko agezweho n'ibijyanye n'urupfu rw'abantu 200 bapfiriye mu manuka ebyiri z'ubwato. Byagenze bitero nabyo, reka tubigarukeho. Impanuka ebyiri z'ubwato zabereye mu ntara ya Equateur muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisha bagera ku 193 mu gihe abandi benshi bagishakishwa. Izi mpanuka zabaye tariki ya 10 n'iya 11 Nzeri 2025 nk'uko guverinoma ya Kongo yabisobanuriye itangazamakuru. Ubwato bwa mbere bwaruhamye tariki ya 10 Nzeri muri teritwari ya Basankusu ubwo bwagonganaga n'ubundi abantu bagera kuri 86 biganjemo abanyeshuri barapfuye, hatabarwa 10 abandi benshi baburijwe irengero, gusa umubare wabo ntiwavuzwe. Bivugwa ko impanuka y'ubwato yatewe n'uko bwari butwaye abantu barenze ubushobozi bwabwo kukuba bwarakoranaga urugendo mu mwijima kuko hari nijoro. Umuyobozi wa societe civile ikorera muri Basankusu Nelson Joseph Kayoko Londo yagize ati gutwara ubwato mu ijoro ntibyemewe ariko ntibyubahirizwa. Impanuka ya tariki 11 Nzeri yo yabaye ubwo bwato bwari butwaye abagenzi hafi 500 bwafatwaga n'inkongi burohama mu ruzi rwa Kongo ahaherera muri teritwari ya Lukolela, kuko leta yashoboye gukura mu mazi imirambo 107 itabara 209 bakiri bazima, abandi baracyashakishwa. Minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage yatangaje ko mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje hari abantu 146 bari muri ubu bwato bataraboneka. Ni ukuvuga ngo yaba imirambo cyangwa ngo babe bari bazima. Rero iyi mibare ikomeje kugenda yiyongera yabaguye muri iyi mpanuka. Ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe mukomeze mubane natwe.